Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите интервјуто со Предраг Лалевиќ или личниот лекар на Јосип Броз Тито. Предраг Лалевиќ е крцка веќе 88-та година од својот живот. Од 1964 година до 1980 година, че последните 16 години од животот на маршалот Јосип Броз Тито, Предраг Лалевиќ беше личен лекар кој го следеше маршалот Тито на сите негови патувања, или како што самиот вели, во тие 16 години повеќе од 2 години заедно со Тито бе на патување широм светот. За нашата приказна интересен факт дека Предраг Лалевиќ е човекот кој ги исклучува апаратите кој го одржува во живот маршалот Јосип Броз Тито докато тој лежеше болен во клиничкиот центар во Љубљана. Вие бевте личен лекар и личен доктор на маршалот Јосип Броз Тито. Јас сам био лекар кој е ишao на сва путовања. Значи, вие бевте задолжени да го следите маршалот Тито на сите тие патувања. Јесте тачно. И колку патувања, бидејќи човекот патуваше многу? У неким земљама сме били 10 пута, у неким, у Москви ваljda 9 puta, u Egiptu 10. Mislim, čitav niz. On je s nekim arapskim zemljama dok je sarađivao u pokretu nesvrstanih, a on je bio prvi čovjek nesvrstanih, umro je Nehr, umro je Nasser. On je vodio pokret nesvrstanih. Tako da smo obilazili neke zemlje baš često. Вие бевте од 1964 година. Од 64. до 80. до смрти у Љубљани. До неговата смрт. Kroz taj period, pratnja kad god se ide u inostranstvo. Билат повеќе од 120 патувања во странство. Tako nešto, nisam brojao, verujte mi. Vi ćete izbrojati pa ćete. Ali pazite, neka putovanja su trajala recimo po mjesec dana. Mi idemo iz zemlje u zemlju. Tako da bilo je putovanja gde sastavimo 5-6 zemalja, 7 zemalja. U nizu. Ovие со бродот Галеб, тие беа по еден месец тие патување. U početku smo išli sa Galebom, ali znate šta, bilo je jedno putovanje krajnje neprijatno. Vi kad idete Galebom, predviđeno je da mi budemo u toliko i toliko sati tamo. Recimo u Tripoli. I sad vi imate i rezervno vreme 1-2 sata. Da ipak ako se nešto zadrži negde da stignete na vreme. Tamo je doček, svi čekaju u luci. Međutim, na Sredozemnom moru je bila takvo nevreme, takvi ogromni talasi. Mi vidimo na radaru kako svi brodovi idu u luke, a mi zakazano putovanje mora da se stigne tamo. Mi idemo, talas preskoči ceo Galeb pa u mašine ubaci vodu. Mislim, to je bilo i posle toga smo valjda samo još jedan put išli, nije više hteo da ide Galebom, išli smo avionima. U početku DC-6B, četvoromotorac, pa onda posle toga smo išli sa Il-18, turboelisni, ruski. Iljušin. Pa onda smo išli Tupoljev. Pa onda smo išli Karavelom, pa na kraju smo išli Boeingom. 4 aviona sam ja promenio. Znači posebni predsatelski avioni. Molim? To se posebni predsatelski avioni ili avioni specijalno napravljeni? Specijalno 2 aviona. Za maršalot. Jedan je za njega i najužu pratnju, a drugi je za novinare, obezbeđenje i tako dalje. On ide ispred nas. On ide i oni su već na aerodromu raspoređeni, snimaju tamo i tako dalje. Onda mi stižemo, tako da su oni, sem kad idemo u zemlju, vraćamo se u zemlju, onda ne, jer ovde drugi snimaju to i tako. Велат господина Лалевиќ дека некаде помеѓу 2 и 3 години во тие 16 години Тито и вие како негов придружен лекар на тие патувања сте биле надвор од земјата на патување или на тие турнеи на маршалот Јосип Броз Тито, дека најмалку 2, а најмногу 3 години. Тука во тој временски период, значи толку време сте били од 64 до 80 година надвор од Југославија. Odmah ću da vam kažem. Pitao sam generala Žutića koji je vozio jedinice avion s kojim je putao Tito, dvojka je bila ovaj drugi za pratnju. Niđo, koliko smo mi otprilike proveli, jer on zna taj put, pošli tada, vratili se tada. On kaže, oko 2 godine, ali u početku smo išli Galebom, tako da to nije uračunato u ovo vreme. Znači, preko 2 godine sam ja bio, za ovih 16 godina, preko 2 godine sam bio uz predsjednika na putovanjima. И добро на тие патување. Да. Имаше ли светски глумици? Нели, сите тие приказни, и Джина Нола Бриджида, и Софија Лорен, и Елизабет Тейлор,
Što ne se govorеше? Sepak Tito беше markantna ličnost na to vreme. Svi oni su dolazili ovde na Brione i na Vangu. Sva ta velika imena i glumci su dolazili ovde. A mi smo jedino, kad smo bili u Hollywoodu, bili smo u LA-u i onda smo otišli u Hollywood i tamo je bila elita. Tamo je bila elita. Piše ko je sve bio u knjizi, vidjet ćete. Tu sam video sve ta velika imena, glumačka, koji su došli, bio prijem u čast predsjednika Tita. To je bilo baš onako interesantno. Se žalеше, имаш ли некои инциденти на тие патување? Труење со храна, например. Pa gledajte, ne, to posao. Обиди за атентати. Sad ću da vam kažem. Непријатни ситуации. Bilo je sitnijih stvari. Išli smo na razgovore. Vjerojatno je to bilo u Norveškoj ili Švedskoj, skandinavska zemlja. Piše tu, ne znam gde je bilo. Kola gde su stala, preto je blindirani Mercedes, naravno, onaj ogroman, težak, bio je lako nagnut ovako, lako nagnut. I sad, adjutant, admiral Rapo, general Rapo je držao predsjednikova vrata. Kako on izlazio, on se uhvatio za onaj stub između vrata, gde su šarke vrata. I njemu su iskliznula, lepo se vidi na snimku, iskliznula su vrata iz ruku i Prištini, iako tamo ima guma, naravno, pa je to malo ublažilo. U svakom slučaju, još pogotovo ovdje je nosio onaj veliki prsten svoj koji nikad nije skidao. I on je jauknuo formalno. I onda smo mi pogledali i ja kažem Miru Košaku, Miro, hitno mora da skinemo prsten, jer to tako brzo otekne da više ne može da skinete, onda mora da ga sečemo. Jer prst dobija krv samo ovim krvnim sudovima, nema drugih krvnih sudova, onda odmah počne gangrena ako se to ne uradi odmah. I ja uletim u kupatilo, u zgradu, uzmem sapun, donesem i mi namažemo sapunom i okrećemo i na kraju skinemo ono. I ja sad onaj umazan prstan onako odnesem u kupatilo, tamo lavabo, vratim onaj sapun. Sad gledam da li ima na lavabo rešetka da mi ovo ne padne dole, pa da moramo da demontiramo lavabo. Jeli? I onda obrišem lepo onim papirom, donesem, druže predsjedniče, da dam ordonansu, kažem ime. On kaže, ne, dajte to meni, mete u mali džep ovako svoj prsten. I onda umetemo alkoholnu oblogu i tako. Tako da je, eto, to je bio tako jedan od tih incidenta. Ima trujenje jedno v Egipet, ima dobro, teško, seriozno zapalenje na belite drobovi na putovanjето во Бугарија? Imate pravo. Kad smo se vraćali iz Bugarske, tamo smo bili nekoliko, da 5-6 dana, valjda, i onda je on imao tamo nazeb. Kad smo došli u Beogradu, utvrdili smo da je to bila pneumonija, zapaljenje pluća. I vraćajući se, on je prvo u Skoplju imao razgovor sa političkim aktivom. Iako je već se znojio, već imao temperaturu, ali on je obećao, to mora. I sad smo to završili, on ulazi u plavi voz, ja sam već bio tamo. On pomogao sam mu da se presvuče, da obuče pidžamu i da legne, da se odmori. Ja mu kažem, druže predsjedniče, sad do Beograda, rekao da se odmarate. Taman posla, kaže, u Nišu je zakazan doček, ja moram da se pojavim na prozoru u Nišu. Meni nije pravo, plašim se, znate šta, vidim da već se nešto događa na plućima. I on ustane, kad smo došli u Niš, a masa sveta, to je bio delirium, oduševljenje, a odmah ispod prozora tu, tako da je ono što kažu neposredan kontakt. I on se vrati, onda sedne, kaže, jel vidite koliko bi pogrešili da se ja nisam pojavio? Kako je to divan narod. Ja bih se zakleo da sam video suzu u oku. Toliko ga je to dirnulo. Taj doček koji je bio stvarno onako spontano, oduševljenje i tako dalje. Se proveruvаше ли храната? Имаше ли посебни единици koje proverува храната? Ovi dvojica lekare koji su bili lični, koji su bili pukovnici. Ta hrana koja se sprema u toj kuhinji, naravno u Užičkoj 15 za njega i za Jovanku, jeli?
To se sve te namirnice, sve se to pregleda, sve to bude potpuno bezbedno. Tu nema nikakve sumnje. Na sve ovo što sam rekao, bakteriologi. Znači, ličните lekari всъщност ima ta Oni su bili stalno, to im je bio posao, to im je bilo zaduženje, oni su odgovorni bili za ovu laboratoriju koja je sve te stvari pregledala. Dobro, ko сега вака Апансас неочекувано би ве прашал што е првата работа, на што се сеќавате ако би ве прашал за Јосип Broz Tito, što bi mi odgovorili? Pa znaš šta, obzirom da je to zaista dug period, 2 godine, preko 2 godine, teško bih mogao da odaberem šta baš, ali ono što sam ja osetio, to je da je on imao simpatije za mene. Jer recimo u lov sam išao samo ja. Od ovih lekara? Od lekara, jer ja sam još kao student radio na hirurgiji, tako da sam ja sve male intervencije radio i ja sam u svojoj torbi koja je imala 16 kila, onaj Samsonitov kofer, mali, nosio sve ono što mi treba da otvorim dušnik, da otvorim grudni koš ako treba. Sve hitne intervencije. I sad, ovo je mislim njemu bilo prijatno. Ja budem 6-7 sati s njim u lovu. Ako on ćuti, ne razgovara, ja reč ne progovaram. Kao ja sad s njim, ja vodim, ja biram teme. Ne. Ja sam tu, to je moje mesto, radno mesto. Ako on hoće da razgovara, pa pita nešto kako u bolnici, kako ovo, kako ono, ja onda naravno razgovaram sa njim. I on je to cenio. To što sam ja uvek kad se ide negde u toliko i toliko, ja vidim program, ja sam pod svojih kola. Policijska kola iza njegovih kola. Tako da sam video da on zaista ima simpatije i to sam osetio u više navrata. Вие бевте на тие ловови, велите дека единствен вие сте присуствували на тие ловови. Ovo hoću da vam kažem, baš u vezi lova. Не успеа да улови тигар. Веројатно сите желби на човек од таков ранг му беа. To je ta priča koju hoće da vam pričam. Му беа исполнети, на крај не успе тигар да улови никош. To je ta priča. Sad ću da vam kažem zašto. On je želeo tigra da ubija, imao je trofeje fenomenalne, kako je putovao po svetu. A dobro, dobar li lovec беше? Strašan. Sad ću sve da vam ispričam. Знаете зашто ја прашам, сигурно само запамтете си одборот. Пошто на Брдо кај Крањ вела дека кога доаѓал маршалот во резиденцијата Брдо кај Крањ, а таму има еден голем рибник, тоа што има едни убави пастрамки, риби и така натаму, 3 дена не ги хранеле пастрамките за да бидат гладни. И како маршалот ке фрли со јадицата, одмено 3-4 да фатат. Тоа е sad priča izmišljena. Да, тоа кажат луѓето кои се таму. Викам, па да не правеле така и со овие животни. Ovo sam ja bio tu, prema tome. Idemo u lov na tigra koji je baš želeo da ubije tigra. Sad tigar, pogotovo mladi tigar, on je vrlo snažna životinja, on može da skoči u vis 5 cm. 5 metri. 5 metara, ja predstavljam. 5 metara i ta čeka je 6 metara visoka. Tamo kaj go čeka, znači... Da. I sad, veže se neka životinja, bilo sem krava ne sme, to je sveta životinja. To za Indija zboruvate. Jeste, a tigar dođe, zakolje tu životinju i ode da spava i popodne, zna se u koje vreme on dođe na drugi obrok. A lovci umeđu vremenu dođu, popnu se merdevinima na tu čeku i u tišini spremni čekaju da tigar dođe. Međutim, tigar mačka, čulo mirisa, čulo sluha, pa to vrhunsko. Mi toliko kola došlo, onaj benzin, onaj isparenje, vojska. Tigar se ne pojavi i on onako, a vodi ga u lov Maharana, ćerka jednog Maharađa. Oni su bili tada razvlašćeni, ali su imali svoje bogatstvo, naravno. Taj Maharađa, to je predavno mi čuo sam kad je rekla da je njen otac ubio u životu 2000 tigrova, a ona 16. A ti to nijedan? Jer tada bilo tigrova ko kučića, ubijali ljude, ubijali stoku, u svoje vreme. I sad ona ga prati u lovu, ona je znači lovac, ona ga prati u lovu. I tigar se uopšte ne pojavi. I oni siđu i sad ja prilazim tamo, on onako vidim razočaran, kaže, doktor, ali imate viski? Ja sam ono mojom torbom. Nemam, druže predsjedniče. Pa što kog đavola nosite tu torbu kad unutra nemate ono što treba? Možete misliti. Čim smo ušli u avion i onom stjuartu, jednom zastavniku, rekao, Sveto, daj mi onaj mali čivas od 0,33. Šta će vam? Ma nemoj da me pitaš, dobio sam kritiku. I metem u svoju torbu sa sanitetskim materijalom. I odatle odem u Etiopiju.
i Etiopije lovimo iz helikoptera. U jednom helikopteru sam ja bio sa njim i lovac jedan, a u drugom ovi koji kad ubije životinje, oni odsecaju glavu i vrat, pa se to posle pravi trofej. Znate. I sad on je ubio neke životinje, spustili smo se, sleteli, vrućina pakleno u Etiopiji, on u majici, onoj beloj, bez rukava, što je izuzetno bilo, inače ne, to je sve uvek košulja, uvek sve onako kako treba, po protokolu, jeli? I seo na branik od helikoptera. A kažem, ja nikad nisam započeo razgovor s njim. I sad ja mu prilazim i kažem, druže predsjedniče, ja sam primio k srcu vašu kritiku. A on ovako misli ozbiljno, nisam ja vas nikad kritikovao, i ovako prstom. Kako niste rekao kad ste rekli što kog djevala nosim ovu torbu kad nemam unutra ono što treba. A on se setio, to je bilo nedjelju dana ranije. Pa nećete da kažete da sad imate viski. Rekao, upravo to. I sad ja vadim onaj čivas, to je ona bočica malo divna. A gore ima poklopac bakelitski koji je izliven. Mora da se povuče, da se odšrafi. I ja mu naspem, rekao, ja se izvinjavam, nemam sodu. On je pio sa sodom, pa ako nema mineralnu vodu, onu sa ugljen dioksidom. Ma nije važno, kaže. Ja mu dam ono i on polako popije ono i vraćam iz čašicu, a ja hoću da zašafim. A što zašafljujete? Pa rekao, hoćete još jedan? Pa valjda ćete vi da popijete. I sad ja, to je baš onako, to vam kažem ono kako je on odnos imao prema meni. On može da popije, ja sam na dužnosti. Ja i to da on vidi i naspem samo dno da pokrijem. I to popijem, a on kaže, ajmo još po jednu. Dobro, gospodine. Onako najbliže, ko prijatelji, kad sede, aj kaže još po jednu da popijemo. Eto, tako je to. I mi popijemo još po jednu. Kako se odnesуват ovi големите лидери на тоа време со Тито? Велите има 9 посети на Русија, 3 посети на Америка. Kako su se oni odnosili prema njemu? Sredbi so Hruščov, sredbi so Brežnjev, sredbi so Kennedy, sredbi so Carter. To. Vidite, sad ste pomenuli čoveka za koga ne mogu da prežalim što nisam pošao na put godinu dana ranije. Jer tada je bio živ Kennedy i upoznao bih Kennedy. Ja sam mnogo cenio tog čoveka. Da li od 64. godina ste so? Jeste. A on je 63. ili početku, ne, on je 64. ubijen. A mi smo posle toga išli u Ameriku. Bio Nixon već predsjednik. I Nixon ga uhvatio ovako oko struka. Sa takvim poštovanjem je Nixon razgovarao sa predsjednikom. Pa svi redom vođe zemalja, bilo koje svetske, to je bilo sa takvim poštovanjem da je to bilo zadivljenje. Recimo u Italiji, tu mislim da ima slika i u knjizi, eskadrile aviona prate naš avion od kako smo sleteli, a na aerodromu kompletna vlada i predsjednik Skupštine i svi ministri na aerodromu sačekuju predsjednika Tita. To nije uobičajeno. Tako da je baš bilo onako sve na najviše. Бевте во на турнеја во Кина и во Кореја 77. година. Sovjetski savez, Koreja, Kina. Prvo je bila Rusija, pa smo iz Rusije otišli do Bajkala i tamo, pa smo onda leteli za Severnu Koreju, za Pjongjang, pa iz Pjongjanga smo leteli za Peking. To je prva poseta kaj što ne ode Jovanka, ne? Jeste. Prva posta Kini, prva posta Koreji. Меѓутоа, сликите или снимките од тие посети се феноменални, знаете, и денес кога ги гледаме. Со тие огромни слетови, значи со тие дочеци. Čudno, to su relativno siromašne zemlje, ali su oni spremili, recimo u Koreji, bilo je 1000 devojčica, to su sve nove haljine, svilene haljinice, sve ovako čipka, sve to mašu zastavicama, cvećem, doček grandiozan za oči, da ne verujete. A onda vidjet ćete na stadionima doček i tamo obično bude kao na sletovima neki program i tako dalje. Sad, to je neverovatno. Onaj samo uradi ovako nešto, a određeni ljudi dignu na određenim sedištima platno koje samo ovako razviju rolnu. I vi čitate, dobro došao predsjedniče Tito, u Kambodži recimo na francuskom i na kambodžanskom. To je tako isplanirano, svako sedište, da on ispisuje rečenice
koje vi vidite ovako sa svakog mesta na stadionu. To smo prvi put vidjeli tamo. Кога повеќе од 2 години од својот живот ќе помините на патување ширум светот со една таква маркантна личност како што Јосип Брз Тито, тогаш неминовно се постава прашањето пошто докторот Предраг Лалевиć ќе го памти Јосип Брз Тито. Ako se sećate priče Alibabina pećina. Ja sam bio u Alibabinoj pećini. Trezor Persijskog carstva. Со Тито или без Тито? Со Тито. Naravno. Trezor Persijskog carstva. U jednoj zgradi banci, siđete liftom dole, jedan veliki hol, jedan veliki zid. Na zidu mnogo veća nego ova vrata, ovako metalna. Tu je onaj da se otvara i ručno ako treba, a 2 stražara sa mašinkama malo spuštene dole cevi, da nije baš u nas, malo dole u pod. 2 stražara, naš najuži krug je ušao dole, onda na struju se otvore ta vrata, ona su ovako debela, ima jedno 5 ovakvih onih šipki koje ulaze u zid. I sad smo mi ušli, za nama su se vrata zatvorila. I sad ste vi u Alibabinoj pećini. Recimo ima ovako stub jedan drveni i tu je jedna ona tepsija srebrna, evo tu imam 2 takve, od Nasera i od Nehrua. Stoji i unutra stoji dijamanti, briljanti, safiri, smaragdi, rubini, sve ono. I piše 2564 komada, vrednost neprocenjiva. Ovaj drugi, toliko, 1627, vrednost neprocenjiva. Nema, samo na jednom mestu je pisala vrednost, kod krune koja je pravljena za Faragdibu. Jer prethodna carica Soraja nije bila krunisana za caricu jer nije imala dece. Pa su se razveli kao prijatelji, a on se oženio sa Faragdibom, ona dobila 2 sina i za nju je pravljena kruna u Americi i piše sve šta ima toliko dijamanata, briljanata i vrednost $5 miliona, kruna njena. A presto njegovog oca, carski presto, pa to je, ma kako je ovo je malo. Koliki je taj presto, sve piše koliko ima platine, srebra, zlata, dijamanata, koliko sve čega ima. I svuda piše vrednost neprocenjivo. Ne možete to da procenite, to su milionske vrednosti. Recimo, ući u taj trezor pa videti to. Pa to je, znate šta. Znači, site vrati mu bea otvoreni. Приме на највисоко можно ниво. Наравно. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со втори дел на нашата емисија, посветен на темата последните денови од животот на маршалот Јосип Броз Тито или како умира во клиничкиот центар во Љубљана на 4 мај 1980 година. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите интервјуто со Предраг Лалевич или личниот лекар на Јосип Броз Тито. Предраг Лалевич е крцка веќе 88-та година од својот живот. Од 1964 година до 1980 година, че последните 16 години од животот на маршалот Јосип Броз Тито, Предраг Лалевич беше личен лекар кој го следеше маршалот Тито на сите негови патувања, или како што самиот вели, по тие 16 години повеќе од 9 години заедно со Тито бе на патување широм светот. За нашата приказна интересен фактот дека Предраг Лалевич е човекот кој ги исклучува апаратите кој го одржува во живот маршалот Јосип Броз Тито докато тој лежеше болен во клинички. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите интервјуто со Предраг Лалевич или личниот лекар на Јосип Броз Тито. Тој лекарски конзилиум кој се грижи за здравјето на маршалот Јосип Броз Тито. Могу ли да вам кажам како изгледao мој радни дан и радно време? Ja sam prvih 17 dana proveo u kliničkom centru u Ljubljani jer mi je profesor Košak ustupio svoj kabinet. Pa nisam ni izlazio napolje. Jer tamo je napolju bilo jedno 15 kamera na stativima. Čekaju da neko izađe da snimaju. I ja sam tu spavao. A kad smo prešli na brdo kod Kranja, mi ekipa, onda radni dan mi izgleda ovako. Od 7 ujutru do 11 uveče. Ako je on dobro u 11 uveče, onda ja idem kolima sa Badurinom, šefom kabineta, predsjednikovim, kolima na Brione. Brdo kod Kranja. Ne na Brione, na Brdo kod Kranja, da spavam. Ako on nije dobro uveče, nestabilan pritisak ili nešto, ja pored kreveta ostanem do ujutru, pa opet od 7 do 11 uveče. To je 40 i nešto sati. Čas mi je bilo muka da izbrojim koliko je to bilo. Posle 40 i nešto sati ja odem opet s Badurinom tamo, nemam snage da 10 stepenika uđem u tu zgradu na brdu kod Kranja. Koja je niska zgrada, 2 sprata ima samo. Da, 2 sprata, to. Nego, kažem, ajte vi, ja hoću da udahnem malo vazduh, da povratim snagu. Jer ja imam problem sa tiroideom. Ja uzimam već 40 godina i više taj tiroksin koji niko ne zna da ja imam, toliko me održava u punoj snazi i sve. Ja sam uzimao ne 2 tablete, nego 3 tablete tamo, a noge su mi bile ovakve. Od otoka i od napora i od stresa i od svega. Za tije 4 mjeseci? Za ta 4 mjeseca. Sad slušajte ovo. Znači, tako se radilo 4 mjeseca. Pogotovo kad je on bio na respiratoru. Ono dok nije bio na respiratoru, pa je to bilo relativno dobro stanje. Onda ja od 7 do 11, to je to. Ali posle kad je na respiratoru, pa je bilo kritičnih trenutaka da mu ubacimo pacemaker, pa onda još celu noć, pa još celu. Tako da je to bilo... Znači imate dežurstvo po 48 sata. Stravičan napor. Koliko vreme vi treba da se relaksirate, da se povratite posle? Pa znate šta, nema šta, odmah sutradan je to. Ne, mislim posle smrta na maršu. 6 mjeseci mi je trebalo. 6 mjeseci mi je trebalo da se vratim u normalno stanje. Sećam se, pozvali su me da budem gost u Dubrovniku, u onom čuvenom hotelu Excelsior, kako se zvaše. Koliko mi je trebalo vremena da se odmorim, pa to je bilo neverovatno. Evo, ja i sada mogu da odem pešice do Dedinja, ali tada sam bio baš ono što kažu. Ne možete, što velite, 10 skali da se kačite, ko se vraćate so adjutant od Baturina,
od kliničkog centra u Ljubljana do Brda kod Kranja. Ne možete ni 10 skalida. Premoreni, znači. Ma kako? Dobro, kako заминувате во Ljubljana? Znači, маршал Тито некаде крајот на декември заминува Караđorđevo, кај што треба да ја прослави новата година. Јесте. И веднаш некаде 2-3 јануари заминува клиничкиот центар во Ljubljana. Што се случува во тие неколку дена? Толку драматично му се влошува здравствената состојба? Pa gledajte, on je osjećao takve bolove da je prvi put sa štapom, on nije volio da nosi štap, a tu se je videlo u Karađorđevu na dočeku kako on ide sa štapom. Smetаше дека му се reumatski bolki. To se karakteristični za stari ljudi. On je to mislio reumatski bol, mislim, to su nažalost bili krvni sudovi. Znači zapušeni. Čim smo došli u Ljubljanu, njemu je profesor Obrez uradio taj snimak, tu se ubode u arteriju, pa snima arteriju kompletnu. I tu smo videli da je to stravično zapušenje. Dobro, до тогаш немавте информација дека артеријата на ногата му е стравично запуштена, дека немавте до тогаш такви информации? Do tada? Da. Ne, jer nikad nije to rađeno. Njega to zaboli malo noga, to je reuma, pa prođe. Ali ovo je bio jedan, verovatno, incident zapušenje. Baš neke grane i to je bilo bolno, praćeno bolom i to je upozorilo da se ovo uradi. Znači, дури на оние снимки кои се направени почетокот на јануари 1980 година, вие всушност сваќате дека болеста е во една сериозна фаза на маршалот Јосип Broz Tito. Da, ovo je bilo najozbiljnije što se ikad desilo i ovo je dovelo do ovog ovakvog kraja. Вас ве повикува професорот Кошир да замините во Ljubljana i na te ispituvanje. On me pozvao da sutra idemo, kaže, u Ljubljanu, kod mene. Idemo kod mene, nije čak pomenuo Ljubljanu, jer se plašio da neko to možda prisluškuje. Idemo kod mene, znači idemo u klinički centar u Ljubljanu. Вела дека еднаш годишно маршал Тито прави лекарски прегледи кај професорот Брецелј, со кои имат едно старо, долгогодишно пријателство, повеќе децении, нели, мината заедничка. I zato je on išao u Ljubljanu. Еднаш годишно тамо прави, не на време, а тука во Белград. Прегледа и све редом. И значи, ни тие прегледи не покажува дека има сериозни запушувања на вените, на артериите, кои се подоцна фатални за неговиот живот. To se ne radi rutinski, nego samo ako počne simptomatologija, bolovi. A on je imao reumatske bolove, jer to ipak treba ubosti arteriju, on to nije hteo, ne, to je reuma. Bio i svojeglav ovako, a malo je i ona, da ne pominjem ime, imala svoje ideje. Recimo, šta je verovatno doprinilo tom zapušenju? Mislite na Jovanka Broz? Taj dijabetes njegov, on je imao dijabetes. To je bila najveća tajna o kojoj niko nije znao da on ima šećernu. Dobro, ни во извештајот вие не го спомнувате дијабетисот. Ни дијабетисот, ни респираторот не ги спомнува. Ne, respirator ni u tom završnom izveštaju nismo pomenuli, a pomenuli smo dijabetes, da je imao dugo godina dijabetes. A respirator ne, i to je dalo ideju ovima da su razgovarali kao Joška, da je razgovarao svakog dana sa dedekom, a dedek imao tubus u grlu. Mislim se baš dobro što si razgovarao s njim. A on i ne zna gde je klinički centar, ne da on uđe u njim. Русмина Лалич, значи вие заминувате во Ljubljana некаде 3-4 јануари 1980 година, гледате дека состојбата е критична и велите дека тогаш му правите 3 анестезии на маршалот Тито. Jeste. Едната анестезија за прегледите, za snimanje, da. на артериите. Jeste. И доаѓате до такви резултати кои се запрепастувачки дека тоа е едно сериозно запушување. A znate zašto sam morao već tada da mu dam anesteziju? Kad se daje kontrast u arteriju, to je bolno. A profesor Obrez je nabavio kontrast koji ne boli. Međutim, to je toliko bila obstrukcija da ga je bolelo. I ja sam mu već za snimanje dao anesteziju. Pa za bajpas 4,5 sata je trajao bajpas. Bajpas. Сметате дека, односно, правите обид во еден период да му ја спасите ногата, да бajpasirate, да stavite arteriju. Ali znate šta, Debejki nam je ostavio tu cevčicu, dakronsku cevčicu. Debejki, to je amerikanskiot ekspert od Houstona. Ovo jedino vredi pokušati. Uspeh je možda 1%, ali eto, vredi pokušati ako nemate drugog izbora. Ovde treba amputaciju raditi. Ali pošto on odbija, pokušajte da napravite bajpas. I mi napravimo bajpas. I prvih pola sata noga crvena, ne može bolje biti, mi presrećni da nećemo morati da amputiramo. Međutim, ta krv uspe da dođe do dole,
Ali pošto su svi krvni sudovi promenjeni, ovo najteže suženje je premošćeno, ali ono dole ne može da primi tu krv i posle pola sata noga opet kao što je bila i nastavlja da bude gangrenozna. Ali on i dalje, ja dole sam u jednom komadu. Ne. Znači ne dozvoluje cijelo vreme? Ne, nikako amputacija. Jednog dana kad smo ga provijeli, on pogleda ono crna potkolenica, plikovi ovakvi. Radite šta treba. To znači da je soglasnost. I mi odmah brzo sala, brzo premedikacija, brzo u salu da uradimo tu amputaciju. To je tretата anestezija? Trećata anestezija. Koju ste imali dali? Jeste. Kako je podnesula amputacijata? Pa gledajte, on kad je video da nema više onog gnoja, da nema ove plikove i tako dalje, njemu je malo laknulo. Ali ono što je impresioniralo, što nismo očekivali, da on u tim godinama, to je veliki hendikep, čoveku od 88 godina bez noge amputirati. Do kada je amputacijata? Visoko, obično se niže amputira, mi smo pobegli više zbog opasnosti da se to preširi gore. Nekada na pola? Do polovine. Polovina na butot. Jeste. I on meni kaže, idemo mi u Bagdad, jer ta konferencija sljedeća neangažovani trebala da bude u Bagdadu. Pa nije bila, ne znam, posle se od njegove smrti prebacili ne znam gde. On je bio spreman da ide za Bagdad. On je tako sačuvao duh da vi ne bi verovali. Čovek u tim godinama, pa vidjet ćete tu. Ja si imam čitao jedan patološki izveštaj koji je praven, ajde da rečem, posle smrta, nekada je 6 do 8 sati traje obdukcijata. I bila deka ovi krvni sadovi po nozite bile totalno uništeni, znači to je ruinirano od diabetesu i tako natamo. Međutim, deka krvните sadovi vo mozokot bile najvitalniji od cijelo to telo. I deka to odgovaralo nekada na возраст na čovjek na 40-50 godina. Sam da kažem ne, to nismo rekli, to je neko iskonstruisao. Znači ne je to... Ne, nije. Mi smo stvarno 6 sati radili tu obdukciju, ja sam bio na obdukciji. I to ne u obdukcionoj sali, nego u suterenu, u podrumu gdje nema onaj mermerni sto, pa ima odvod za vodu, pa stalno teče voda, pa ispirate sve ono kada otvarate. Nego, ne daj Bože kako je to izgledalo. Posle 6 meseci mi smo opet otišli na brdo kod Kranja i bio je sada ceo konzilijum i lični lekari sve i sad smo mi saslušali izveštaj, ovaj je napravio patolog oko 500 slajdova u boji. Svakog organa, redom smo sve imali. I kad smo disajne puteve analizirali, gde je tubus stajao 68 dana, kako izgledao taj dušnik, ovaj profesor Otorino se čudio i krstio, kaže, pa mi posle 3 dana imamo, kaže, promjene na dušniku od tubusa. Reko, to je bilo specijalno. Jer ja sam imao takvu tehniku da tubus drži, on ima dole balončić, da ne bi vazduh koji duvate kroz tubus izašao napolje, nego da raširi pluća. I sad, taj tubus stvarno pritiska služdokola. Tubus je ona cevka so koje vi moje spasuvate životot. V jedan period, jelat nekada početak od na mart 1980. godina, dojga do seriozno krvarenje. Jeste, imao je želuca krvarenje, ozbiljno. Da, dojga seriozno, neka mora se napraviti intubacija, kako što bi moželo on biti da spase? Ne, intubaciju sam ja radio već pre toga. A to niko nije znao. To nigde nismo saopštili. Čak, kažem vam, ovaj završni izveštaj, kad sve bilo gotovo, mi smo čak dijabet priznali, a ovo nismo. Jer znate zašto? Ljudi bi rekli, pa čekajte bre, ako je on bio toliko na respiratoru, to znači da ste lagali, čim niste rekli. Ako ste lagali za to, lagali ste i za drugo. Znate, dovodimo u sumnju sve. Gospodine Lelić, može li jedno po jedno сега da gi razglubime si toga postavki i fazi? Znači, nekada je početak od ноември, той заминува во Ljubljana, tamo je napraveno odredeno istraživanje koje pokaže seriozni oštetuvanje na krvните sadovi leve noge. Na levata nога. Jeste. Probувате да ја спасите, probувате да ангажирате експерти од Америка, од Русија, Књазев и Дебејки. Дебејки ви кажува дека шансите да се спаси ногата се 1%, Тачно. без малку 0. Ја пробувате да направите еден байпас со новини или крвни садови. Jeste, i ostavio nam čak na kronsku cevčicu. Првите пола сат функционира, подоцна веќе се покаже дека тоа Jer je ништо. bilo sve zapušeno previše. И на крај му ампутирате ногата некаде до Na средината. polovini bute kosti. До половината или Butine. средината на бутната коска. Тоа го прифаќа, велите, многу оптимистички.
za čovjek na 87-8 godišnja. Neverovatno. Idemo za Bagdad, ićemo. Proteza neka ekstra lagana, da ne mora kao stariji čovjek, obično su te proteze teške. Ona mora da ima i koleno i skočni sklop proteza, vrlo savršena. Već naručeno sve. Dobro. Ovo sam hteo da vam kažem, šta je sve upropastilo? On je imao uvećenu prostatu. U tim godinama, normalno već od 60 ona raste, a ne sa 88. I onda je imao probleme sa mokrenjem i mi smo morali da mu ubacimo kateter u mokraću bešiku. A taj kateter se ubacivao tako kao da se operiše. Urolog se opere kao za operaciju, pa navuče jedan par rukavica, pa drugi par sterilnih rukavica, pa očisti sve ono što treba, pa skine jedan par rukavica, pa sterilni kateter ubaci sve i on dobije infekciju. I de facto on je umro od infekcije, jer ta infekcija onda dovela do zapaljenja pluća, do slabljenja jetre, do slabljenja srca. Sve ta infekcija. Mi smo naručivali iz Amerike antibiotike koji još nisu registrovani. Do te mere smo imali problem upravo zbog te infekcije, a ta infekcija je nastala zbog toga što je morao da dobije kateter. Znači od infekcija ta za preko mokraće bešike. Operacija na prostatata. Urinarna infekcija. Znači to dođe do komplikacije, dovede do komplikacije. Jeste, do infekcije. Bila deka od 15. februara. Iako je sve besprekorno urađeno. Ne može drugčije, ne može bolje. Ali eto, to je tako, čim unutra stoji ono, jer vi uvijek i u mokraćnim putovima imate infekciju, ali ona se ne razmnožava, nekako se kontroliš, ali kad sad ubacite kateter pa ono, onda se rasplamti ta infekcija i evo. Bila deka od 15. februara 1980. godina. Može se smetiti deka maršalo Titojevo klinička smrt. To je 15. februari. I nekad od 15. februari nije bio u kliničkoj smrti. Do 4. maj. Nijednog trenutka nije bio u kliničkoj smrti. Znate šta je klinička smrt? Kad srce prestane da radi i onaj period od 4 minuta... Ajde da rečimo komajeve. Deka evo koma, deka ne... Može tako da se kaže. Ubacili smo mu to veče pacemaker, imao je poremećaj ritma, to je sve tačno. Ali kad kažete klinička smrt, to je mrtav čovjek. Ne, ja mislim deka ne je komunikativan. Tačno. Teško komunikati, teško. Ali je mogao da diše spontano je disao, mogao je da kaže nešto, da se požali i tako. Ali je imao visoku temperaturu, imao... Bilo deka cijelo vreme ta temperatura ne sasvimno i deka ta je... Bilo je vremena kad je bila niža, bilo je kad je bila viša, ali jeste temperatura pravila ozbiljne probleme. Deka posljednjeg mjesec dana ima hronična žoltica, deka beli rubin od skoka do nekoj golemi granici. Imao i visoke vrujne daba, ali mi smo, ovo je interesantno. Deka, se izvinom, vela deka pored toga ne je napravljena ni fotografija vo boja od, ajde da rečem, negovoto leženje vo bolnice, bi togaš bi se pokažala cijela... Ima samo sa amputacije, ima fotografija. Ali ovo ću da vam kažem, mi koji smo sedeli tamo na dijalizi, svakog dana je bila dijaliza, poslije toga smo svakog dana non stop na respiratoru. I dok se radi dijaliza, on je imao jedan aparat ovako sa 2 zvučnika i svoje kasete. I mi smo stalno puštali njegovu muziku. Najviše je volao pesmu Mome Elena, kako se zove ono? Elena Mome. Elena Mome. I mi smo 10 kaseta puštamo, pa 11 ova, pa 21. Svakih 10 kaseta mi smo mu, jer on je u plitkoj komi. Ja sam ga samo držao uspavanog. Jer on nije imao bolne stimulacije, pa da kaže treba da sprečim bol. Ne, on spava i samo jedan jedini put je ovako otvorio oči, me pogledao, ja sam bio u šoku. Jer nije trebalo da je dublji. Ja brzo šprici, odmah mu dam lek da ga uspavam. Hoću da kažem, evo, mi smo u njegove kasete puštali i ostalo mi u sećanju Elena Mome Elane. To smo stalno puštali, on je to obožavao. Dobro, Usmene Lagević. Kao crtica je interesantna. Da. Ima li krizi vo tija 4 mjeseci koga mogu spasuvati život, da reče? Kako da ne? Bila deka ta intubacija koja pravite... Ne, to nije bilo kritična intubacija, nego je uopšte bilo situacija kad je popušta srce, popuštaju bubrezi, popušta jetra, popušta, sve popušta i organi svi popuštaju. Odjednaš? Nije onako baš ono što kažu koma, ja ga držim na respiratoru, na kiseoniku i tako dalje, dobija lekove, medikamente, sve. Ali situacija teška, kad očekujete, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da je bilo kog od tih dana on umro.
Добро, вела дека луѓе од државниот врв ви притискаат вештачки да го одржувате во живот, како не би се јавили одредени политички, безбедносни проблеми. Не u tom smislu, sad ću da vam kažem. Oni su dolazili, obično dođu i predsjedništvo državno i partijsko, zajedno dođu, imamo svi članovi konzilija, imamo zajedno sastanak. I oni pitaju kako je, naravno. I sad mi naravno iznesemo situaciju i kad je trebalo da radimo amputaciju, on je već bio jako intoksiciran ovom gangrenom i tim i rekli smo da je situacija stvarno loša i kritična. Da bi on, i onda kad smo završili to obaveštenje, mi ustali da idemo do Lanca, kaže, molim vas, profesore, ostanite, hoću da razgovaram sa vama. I onda mi on kaže ovako. Toga Stane Dolanc je prv čovjek na Sojuzot na komunisti na Jugoslaviji. Jeste. Kaže Stane Dolanc, slušajte, mi znamo da je situacija teška, da je užasno teška, ali mi znamo i to da on može da umre kad ga uvedete u anesteziju pre nego košak počne da operiše, jer je do te mere loš. Hoću jednu stvar da vam kažem, da znate i da imate na umu, da niko neće pokazati prstom na vas. Ne daj Bože da pokaže prstom na vas, jer mi smo svesni težine njegovog stanja. Znači, on mi olakšava. Ja kažem, znate šta, hvala vam, ja sam očekivao da mi to kažete, ali hvala vam što ste mi to rekli, jer zaista je situacija takva. Ja ga sad uvodim u anesteziju, a on se jedva održava u životu. I rekao, hvala što ste mi to rekli. Jer kaže, mi znamo da je sva odgovornost na vas i na košaka. On amputira, a ja dajem anesteziju. To je jeste ključni te luge. Vo celio toj proces na njegova lečenja. Svi su tu članovi konzilijuma, ali sve zavisi od toga šta ja radim. Vidite, čovjek na 87-8 godini, ko mu pravite takva teška operacija, postoji opasnost da ga uspijete i nikoš da ne se razbudi. A vi 3 pati mu pravite anestezije. Po jedna takva kritična situacija. Ma jeste, kako da neka. U 88. godini sa već onako, jer znate šta, on nikad nije bio disciplinovan čovjek. Mislim, samo disciplinovan. Recimo, tada nije bilo ovo, bocnete pa vidite tačno šećer. Ne, nego ja mu ostavim bočicu 100 ml na ono kazanče u kupatilu, kad smo na putu. On 3 dana neće da ostavi mokraću. I 3. dana ostavi i sad ja imam te kartice, ali koliki je šećer u mokraći. A on bude u mokraći kad je preko 10. Da on treba da bude 5 i nešto. I sad ja izmerim pod onu tračicu, kažem, druže predsjedniče, mnogo je visok. Dobro, pazit ću. Dobro, toliko biše visok, to je šeker? Jeste, bude takav, jer recimo bila večera pa on donese onoliko torte, pa donese ovoliko sladoleda. On je voleo da jede, on je uživao u hrani. Biše? I onda, naravno, nije bio disciplinovan, moram da priznam, a nije primao inzulin i to ćemo posle kad se isključi. Znači, ne biše na insulinska terapija? Tada ne, posle kasnije jeste, naravno, ali tada ne. Ne prihvaćaš da bude insulinska terapija? To ću vam reći na kraju, kad isključimo kameru. Dobro. Odnosno ton. Da, nešto mora da ostane. U vezi sa onim o čemu smo zgovorili o njoj. Dobro, da li je pobara Jovanka Broz? Da li je pobara Jovanka Broz dojeka ležeše vo bolnicата во Ljubljana? Ne li imaše mnogo prikazne? Šta, da li je dolazila? Ne, imaše mnogo prikazne, ne li bilo je puno prikazna, bilo puno priča da je, dok je ležao bolestan u kliničkom centru u Ljubljanu, da je pozvao... Nije pomenuta nigde, niti je on pominjao nju, niti je ona dolazila gore. Ja sam, to moram da vam kažem, kad smo izašli, mi smo u plavom vozu imali televizora i gdje god stanemo mi gledamo na televiziji. Plavi odnos koje on nosa to ja gledam na televiziji, na tribini Jovanka. Kaže, ma idi ne zeze. Pa evo pogledaj, šta će ona tu? Jer ona 3 godine je bila potpuno isključena. Međutim, oni nisu... Na njegovo baranje, na njegovo živo? Ne. Sa saglasnošću njegovom, naravno. Oni nisu bili razvedeni. I onda je predsjedništvo smatralo, pošto se nisu razveli, ona je zvanično njegova žena i treba da bude na sahrani. Mislim da je izopštena od njegovata blizina na njegovo baranje. Jeste, naravno. Koga je, na bolnička postala na
samrtna postela, na smrtna postela, ko se naoge maršal Tito, koga evo ta situacija pomogu koma i normalno življenje, дека recitira na ruski i na germanski jazik, točna li je ta prikazna? Ima visoku temperaturu i onda recituje Lermontova na ruskom, perfektnom ruskom. Na čist ruski. I onda, kad je završio to, onda recituje pesmu nemačkih tkača, oni koji tkaju, nemačkih tkača na nemačkom. Bog zna kako. Onda me pita, jeste razumeli? Nisam, rekao, slabo stojim sa nemačkim. I on mi prevede. Ali to je sve bilo onako van pune svesti sa visokom temperaturom. Onda recimo... Dajte što prašam, бидејќи тоа ги подгрева оние приказни. Не е Титово кумровец роде, не е Слове, не е Хрват, дека има маđarsko, ne znam, germansko. To sve da se germansko. uzmu pare, da se prave se... Evo sad opet, ne znam šta je najnovije. Знаете зашо? Меѓутоа, гледате, тој рецитира на германски, чист германски, рецитира на руски. По-добро говореше руски, германски, отколку што зборуваше српско-хрватски, например. Немци su mi recimo govorili, kad smo bili u Austriji, on govori bečki, a nemački, bečki, oni ponosni, Wiener. И за тоа прашам, не ако тоа, ако он успева да говори подобро германски со виенски акцент, и ако зборува перфектно руски за да може Лермонтов da go citira. On je učio, on je jako mnogo čitao. I bio je kad je ranjen i imao je neko plućno oboljenje, nešto, on je mnogo čitao. Mnogo je čitao. Bio u bolnici, mislim da mi je rekao 13 meseci ili ovako, a onda je tu čitao. I kaže, čak je pisao pesme, ožalošćen svojom sudbinom, pa je pisao pesme. Ovo je bilo interesantno. Jer ja sam slušao, recimo, 45. njegov govor sa balkona pozorišta. Drugovi, borci, podoficiri, oficiri, admirali, generali Jugoslovenske armije i tako dalje. I onda govori onako onim snažnim glasom. Sad kad je imao visoku temperaturu, on drži taj govor. I to takvim glasom. Isti odgovor. Da se napinje. Sve drugo. Mi smo oslobodili ovo, mi ćemo ono... Sve onaj govor koji je držao 44. kad je oslobođen Beograd. Vo Ljubljana? Da, tu bolestan sa visokom temperaturom. On vas gleda i vi mislite da on sve, to je sve u bunilu, u visokoj temperaturi. Ja kažem, druže predsjedniče, kad on završi to, pa ponovo priča, opet drugovi borci. Kažem, druže predsjedniče, to ste im rekli, nemojte da se napinjete, škodit će vam to, odmorite se sad malo. A, dobro. I on se malo umiri. I onda opet drugovi bol, opet viče ono. To mi je bilo interesantno, ali ponavlja tačno ko onaj govor koji sam 44. slušao u Beogradu. Od A do Š, do povtorao govora. Jeste, sve ono kako je. To je interesantno bilo. Dobro, mnogo se iznamači tija posljednje 4 mjeseca od života. Niz teški drami, niz teški bolki, niz teški krizi pomina. Svašta je bilo. Trebalo izdržati to. Dobro, što se slučilo posljednji den? Što se slučilo na 4. maj? Možete li toj den da go opišite? Kako da ne? Da li utrinata na 4. maj se nasetuvаше дека тоа ќе биде? Ne. Тој кобни Ne, zato što tako loše već ide danima. Znači, so denovi prethodni. Da, svakog dana vi to očekujete. Ali opet nekako se nastavlja. I sad odjedanput Всеки ден му давате диализа. Da. Бидејќи бубрезите веќе имат Svakog dana po 5 sati dijalize. Po 5 sati dijalize. Po 5 sati dijalize, svakog dana. Меѓутоа, овој пат кога му дадете диализа му се намалува притисокот. Ipak se izluči ona ura, bude malo bolje, svežije. Колку му паѓа притисокот тој ден? A ovo je već padao pritisak na 80-70. Baš ona... Високиот, крвниот, на 80-70. Gornji pritisak 70-80. Onda mora da isključimo jer će dijaliza da ga ubije. Ako je ne isključimo. Onda isključimo dijalizu, to je bilo negde oko 11, a on je u 3, tačno 3,5 je bila ravna linija na EKG. Po 15.05 već EKG-to pokazuje ravnu liniju. Pokazuje ravnu liniju. Pre toga je počelo da ovako šeta, čas bolje, čas gore, pa onda je na kraju samo jedna talasasta linija, znak da srce više ne radi. I тогаш вие ги isključujete svi instrumenti? Onda sam, kad smo prvo odstajali malo i bili sigurni da je to, da nema povratka više i tako dalje, onda sam ja pokazao profesoru Brecelju ovo
I onda je on klimnuo glavom i onda sam ja isključio jedan po jedan. I još smo ostajali. Bili smo svi tu lekari, bile su i sestre ove koje ga neguju. Svi smo bili tu, prosto kao kad je sahrana za kremaciju tamo u sali. Svi smo okolo bili, odali mu poštu i onda sam ja isključio sve ovo i onda smo posle toga izvadili tubus, isključili sve one kanile. Uveče smo ga odveli na obdukciju. Тука нека да правиме втора пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да проследите интервјуто со личниот лекар на Јосип Броз Тито, докторот Предлак Лалевич. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов.